Hi, good evening. Bisaya ni Day. Dito ako sa anak ko. Ah? Na ako sa akong anak, ako siyang gidalan og pagkaon mga oni sa amo sa iyang kwarto. こんにちは。 Konnichiwa. これ動画 Mm. あ、そうなんだ。 Hello, Philippine. Ate Darling to me na yute. Kuya GL to. あてじゃり、 Kuya く G. やじる、 Ate Samantha. あ Ate. てさまんた、あてあらいさ。 I miss you. I miss you. Nandito kami. Kakain kami saちょっと待って kwarto. なんと、僕の実況とママの実況がコラボしました。 Pura po siya sa kanan. Hello! Kakain kami. Dito muna ako matutulog. Kasi, mag-isa na lang ako sa bahay. Kailangan namin magbanding na lang. Nagbabanding naman kami kahit noon pa. Kaso lang, wala na akong kasama sa bahay matulog. Dito na muna ako matutulog. Anytime man ako welcome dito eh. Pero kami lang sa kwarto na yan. なんて言ってるかわかりません。 Hi guys! Ganito ang buhay sa Japan. Mahirap din po. Hindi, akala masaya-masaya lang. Marami din mga pagsubok. Kain muna kami. Ang kinain niya is gyudong. 牛丼うまい。 Masarap. 牛丼うまい。 Masarap yun eh. Masarap. Yan. Yoshinoya. Tsaka, yung luto ko kanina, ang pansit gisado. Tsaka, 7-Eleven na tamago. Tsaka, orange あ、食べたい。 guan tabiwat tara. はい。 At tsaka, orange juice. フルーツジュース。 Puro para ko orange cha. Iingat tayo sa COVID, coronavirus. Tapos kakain na kami guys. Bye! このアウスのピョッカン。 Bye!